Jabe kale omukolo we have not stopped it we have not tukasazizamu atugongeizayo kiseera kiseera kwanga titwidi mundu anateekateeka lyembeera na Ebola so abatuwuliriza abadde bose banange ab'omuga municipality n'aba everywhere omukolo tuli kusazizaamu bongere uchi bongere tujja kuteekateeka festival eno n'ebirungo bingi ino nti omuntu aidde afune kwisala waliwo ekintu kibali baigulira Kampala bagira Kampala Carnival mwali bato wajibonako Kampala mpega kyetuli kwiza wano kijjakubanga buli mwaka Kudyoboka festival yes Kudyoboka festival tubenga nga oluguudo lwemise Old Market Street okuva eno paka ede tulwigala okuva wano paka wansi kubyuma tulwigala bantu kudyoboka owena naida atunde owebene baida atunde awamandazi awa disco buli muntu aidde nga bali mu kudyoboka festival. It is what we want to launch today. Era alikuwa mudyobo ngana abantu tigera alikuwa mudyobo le member of parliament titira kulimba ate titira kugumiza abantu. Okay. So and kyebasazizaamu was a launch yekibigiya ekya buli mwaka nga ba youth bagenda street jam kudyobokana ne stop. Yes. Omuntu atole enane amandazi ekunwa webale ino nina mukwano gwange wamuta Newton ana watu okunwa Coca-Cola laga akole ki bona benga wale okola ki bebali omuntu akola unako olusente nga dizira ku yes. So tulange ekibigiya kya mudyobole for the whole country. Abantu badyoboke mesana naki nabwire for at least one day. It is a tourist kutumbula byobulambuzi bega municipality olikuleeta sente owa hotel ali kukola kuba omuntu ayida kuva Kampala ayida asule abantu bayida kuva mu byalo walanga eyo bayino bavuera bayide so ni mudyobole festival libasazizaamu oba yetongeizayo olwaleero. So banange I know kirusaze ino ninzimba ne kasente kange wanegale ni team audience to government yes yega municipality tikola zenka olanga to need team so team already yamaze kusasula ebintu ebindi aye ebitagaga tuda kubitira ebinagaga tuda kubitira. So inshallah